I pozdrav ljudi svima, veliki vaš omiljeni jedan jedini youtuber ovdje sa vama, vaš Ivan Aka, Ivan Đorđević. Dobrodošli na moj kanal. Nadam se da ćete uživati u videu. Odlazak u Niš nisam snimao. Nije mi bilo do snimanja, ali nadam se da ćete uživati u videu kao i ja. Veliki pozdrav svima i subajte se na moj kanal, lajkujte i hvala puno svima što me podržavate. Svi sub na moj kanal. I na TikTok follow bacite. Bacite follow na TikToku i Ivan. Moj link TikToka imate kod mene na kanalu. Za Fezu, cijela im beži za Fezu, ne mogu da učaram po stupu gasova. Au. Sa balonca i na ovdje. I ako ne možem da skidam najlon da pokošim ono travu oko najlona. Šta ti je? No, nema ovu levu. Ne radimo, vidimo jako slabo sija. Ne vidi znak. Koliko je pisao do Beograda? Ove pumpe 106 km. Od ove pumpe? Još naprijed? To je sve. Aha. A šta je ovo ovdje s lijeve strane? Drvara? Drva? Da, i peleti, ne? Aha, pelet, aha. I šta je drva? Topola? Pumpe razvola. Nije se topole. Drva neka. Breze. Kronospan. Đavoli. Mi smo đavoli. Evo ga ljudi, Jugo.
Jugo piči na autoputu. I Jedinstveno u Nišu, novopazarski ćevap kod Atka i Drte. Veliko otvaranje ove subote 11. oktobra uz prisustvo samog Atka iz Novog Pazara. Probaj jednom, pamti zauvek. pazarski ćevap Probajte nešto novo. u Nišu. Nalazimo na glavnoj pijaci u Nišu, ulica Đuke Dinić, lokal 29. Očekujemo vas. Transportnoj firmi MGV d.o.o. iz Niša potrebni vozači E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Poželjno iskustvo. Ribarska banja. Tražaj. Tražaj desnom, Beograd pravo. 3 4 7 5 i 06. Znači, ljudi, stigli smo do Ražnja. Gradite, uređujete, renovirate. Tražaj desno, Beograd pravo. U oplatu sa svom tradicijom, fasadni deo, stiropora i promene gume. Građu, elektronu i opekariju. Nalazimo se u Mramorskoj 9 u Nišu, a sve što naručite dostavljamo direktno na vašu adresu. Pozovite nas na broj 018 42 60 195. Je li ovo gore put za Zaječar? Nije, nije. Aha. Valjevac. Ujebem ti. Beograd 177 km. Ajoj. Zapošljava vozače D kategorije na teritoriji Niša i Beograda. Za sve informacije možete poslati 018. Ajde bre. Smanjite temperaturu, bar na... Kiša pada, ja se klizam. Evo ga vozač kamiona. Pozdrav za sve vozače koji naporno rade. Svaka im čast. Što? Ja sam natočio moju pražicu vode. A šta ti daje? Vodu. Nemam nije vode, još malo. Evo još malo vode imam.
Ide plazmu. Može plazma, daj. Sam jeo. Jel imaš sendvič? Evo, Nema sendviča. Joj, kad ćemo piti kafu? To.